Ahe, riperile ka wena mingiseri kusuka kwihi na kwihi laha u yingiseleke Munghana Lonene FM makomba ndlela ri kona eka madyambu ya siku ra namuntlha. Namuntlha i siku ra vumune eka n'hweti leya N'wendzamhala, i n'hweti ya ku hetelela eka lembe. Ni ku amukela eka documentary ya ku dyondzisa swinene, documentary ya ku lemukisa, documentary leyi vulavulaka hi 16 wa masiku ya ku lwisana na ku xanisiwa ka vamanana na vana eAfrika-Dzonga. Ku nga ri Afrika-Dzonga ntsena kambe Afrika hinkwayo hi ku angarhela, ku nga ri Afrika ntsena mbhoni ku misava hinkwayo jikelele hi ka hi lwisana na ku xanisiwa ka vamanana na vana, laha hi nga ngheneriwa swinene hi ntungu wa ku va ku xanisiwa vamanana na vana, laha tanihi Munghana Lonene FM makomba ndlela hi nga yimeki na swona. Hi yo mhaka eka madyambu ya siku ra namuntlha hi mi tisela documentary leyi lemukisaka hi ku xanisiwa ka vamanana na vana. Ku nga ri 16 wa masiku ntsena kambe lembe hinkwaro ka rona 365 kumbe 366 days elembeni hi lwisana na ku xanisiwa ka vamanana na vana. Eka documentary ya madyambu ya siku ra namuntlha langutela leswi. N'wana yelweyo u sungula ku onhaka kumbe ku directa vutomi bya ye a ha ri ntsongo. U tikuma u tirhisa matimba na le kaya, munhu wa xisati kaya ka vana va wena u va u ri rude. Vavanuna a chava ku vulavula swilo leswi hi nga hlangana na swona kumbe hi hlangana na swona vuton'wini. Silence hi ku ya ka yona na hi yo vini, it is abuse in another form. Move before it's too late. Masiku lawa ya 16 ya ku lwisana na ku xanisiwa ka vamanana na vana, xana ya sukela kwihi nakona a ku humelele yini? Hi mina Khensani Nhlekani kusuka eka Commission for Gender Equality, Commission ya Ndzingano wa Rimbewu. Pfhumba leri ra 16 days of activism on no violence against women and children i pfhumba leri nga sungula malembe ndzhaku, malembe ya vo 1991 ematikweni ya le handle, kambe ri fikile etikweni ra hina hi lembe ra 1999 laha hi nga ri adopta tanihi tiko. Mara mi ta tsundzuka ku ri loko ri fika tikweni ra hina a ku ri pfhumba leri a ri vulavula hi vanhu va xisati ntsena, mara hikokwalaho ka ku a tikweni ra hina madzolonga lama a ma kongomisiwi ka vanhu va xisati ntsena, ya kongomisiwa na le ka vana va dlayiwa, vana va pfinyiwa, vana va endliwa swin'wana na swin'wanyana leswi hi swi tivaka. So ivi hina hi ri extenda tanihi tiko hi katsa na vana. Pfhumba leri ri sungula hi ti 25 ta November ri hela hi ti 10 ta December. Kwala xikarhi ka rona ri katsakatsa masiku ma nkoka. Xikombiso hi ti 25 ta November i siku leri ri vitanaka ku ri International Day of No Violence Against Women. Hi tlhela hi kwalaho hi va na ti 29 ta November leti tona hi langusaka International Day on Human Rights Defenders. Ivi ku va na ti 1 ta December leti ku nga World AIDS Day ha ti tiva, and then kwalaha ku na ti 3 ta December ku nga World Disability Day, ivi hi hetela hi ti 10 laha ku nga International Human Rights Day. So hi nkarhi lowu wa pfhumba ra 16 days of activism on no violence against women, hi laha tanihi tiko hi ringetaka matshalatshala ya ku lemukisana na ku tsundzuxana na vaaki vubihi kumbe ku onha loku madzolonga a nga na kona exikarhi ka rixaka. Hi tlhela nakambe hi hlohlotela vaakatiko hi nkarhi lowu ku ri a va tinghenelerisi, a va ve xiphemu xa ku lwisana na madzolonga lawa. Ni nga ku migingiriko yin'wana tanihi commission leyi hi endlaka i ku langutisisa milawu ku ri milawu ya hina leyi nga kona leyi nga vekiwa hi tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ku lwisana na madzolonga yi le ku fikeleleni swikongomelo swa yona, yi le ku endleni leswi yi nga vekeriwa swona. Hi tlhela nakambe nkarhi lowu hi hlohlotela vanhu ku ri a va vulavurisani, vanhu va xinuna a va vulavuli na hi vulavurisana na vona ku ri va kota ku twisisa ku ri ku tirhisa madzolonga kumbe matimba ku tshuxa swiphiqo a hi leswi swi nga ta hi yisa helo. So hi hlohlotela vanhu va xinuna ku ri a va ringeti ku papalata ku tirhisa madzolonga na matimba ehenhla ka vanhu va xisati loko va ri na swiphiqo. Xin'wanyana i nkarhi lowu hi fike kwini tanihi tiko, hi tshama hansi ni nga ku hi leswi hi xilungu va nga ku teka xitoko, hi tshama hansi hi langutisa ku ri tanihi tiko laha hi nga fika kona hi ku tsundzuxana kumbe ni ku lemukisana na vaakatiko swi ringanile na. Hi ku mi ta tsundzuka
a hi nkarhi wa 16 days ntsena lowu hi lwaku na madzolonga tanihi tiko hi lwa na madzolonga 365 days lembe hinkwaro kambe nkarhi lowu i nkarhi lowu hi va ku ri hi va na nkarhi wa ku tshama hi langutisa ku ri migingiriko leyi nga va kona xikarhi ka lembe yi tswale mihandzu na migingiriko leyi nga va kona xikarhi ka lembe yi fikelele va mani a yi fikelangi kwini hi tlhela nakambe hi nkarhi lowu hi langutisisa hi vulavurisana na vanhu lava va nga hlangana na madzolonga lava hi xilungu va vitana ku i ti-victim va kota ku hi hlamusela switori swa vona ku va hlangane na yini hikokwalaho ka yini ivi hi tlhela hi ku ka mfumo wa hina mfumo a va tiyisisi milawu ya vona loko ku ri ku ku na ti-gaps kumbe ku na laha swi nga tshamangiki kahle va kota ku lunghisa na ku nyika risiva ka vanhu lava nga tirhi ku vanhu va le ku tirheni hi nge vuli ku vanhu a va le ku tirheni ku lwisana na madzolonga ku na nkarhi wun'wana twa vanhu va ka hi maphorisa va tirhi a hi maphorisa hinkwavo va nga tirhi ku na vanhu lava tirhaka so hi nkarhi lowu i nkarhi lowu hi tlhelaka hi va recognize hi nyika ku risiva ku ri ha cancer ku va mi ri ku tirheni ku vanhu va ri ku tirheni a xikarhi ka lembe vamanana va ku tala eAfrika-Dzonga va le ku xanisiweni nakona eku xanisiweni ka vona va mafanato a va lava ku vulavula hi yona mhaka leyiwani a va lavi ku mangala milandzu leyi emaphoriseni a hi twini leswaku va xiphorisa va ri yini hi mhaka leyi a ku ri perile aka vayingiseri va Munghana Lonene FM loyi a vulavulaku i Sergeant Ridgewell Rikhotso mbulavuleri wa xitichi xa maphorisa xa Giyani ka nhlokomhaka ya hina ya namuntlha hi languse madzolonga ku ya hi rimbewu ngopfungopfu loko hi langusane na masiku ya 16 ya ku lwisana na madzolonga loko hi languse vana na vaxisati ku na timhangu to hlaya swinene leti ti kumekaka ti karhi ti mangariwa kambe ka ha ri na ntlhontlho swinene wa vaakatiko lava va nga pfumeleki ku va va kumeka va mangala milandzu ya ku xanisiwa ngopfungopfu loko swi ta aka vanhu va xisati va ha ri kona vanhu va xisati lava va chavaka ku humela erivaleni lava va nga swi tsakeleki ku va swi tiveka ku ve le ku xanisiweni ngopfungopfu aka vanhu lavakulukumba mi kuma ku va ri karhi va tshama mi kuma ku ve le ndyangwini vana se loko swi fika lava xanisiwaka ku va na leswiya swa ku mina tanihi mutswari swi vula ku loko ri ku no humesela mhaka ya mina erivaleni hi ta hambana na papa vana tiko ri ta ku yini na handle ka ku tiko ri ta ku yini va tlhela va ya langusisa timhaka ta ku vana voho va ta langusa mutswari njhani endzhaku ka loko a ta va a teke xiboho xa ku mangala ku leswi vona va swi langusaka lexi taka ngopfu emiehleketweni ya vona i ku va va ti byela ku loko se ku hambaniwini swi vula ku a ka ha ri na vutomi ku ya emahlweni ku na ku tshemba ka leswaku vanhu va ndhuma va hoxa xandla hi lakukulu eka ku va va xanisa vamanana na vana eAfrika-Dzonga xana swi nga va swi ri na ntiyiso ku fika kwihi ke avuxeni vayingiseri va Munghana Lonene vito ra mina hi mina Tiyiselani Mnisi na n'wina mi ni langutiseke eka video leyiwani namuntlha ni te ku ta tsundzuxa eka timhaka ta activism against violence ya eka vana na vanhu va xisati hi ndlela leyo ku ri vanhu lava va nga na ndhuma kumbe ti-celebrities marito man'wanyana va na leswiya swo titwa onge ti va na matimba ya ku va nga kuma munhu un'wana na un'wanyana swi va swi karhi swi hoxekile munhu wa gangisiwa munhu ma tivulavurisela loko swi tsandza swi va swi tsandzile van'wanyana hi nga tirhiseni matimba ya mali to lure these women into us mi kuma ku wena u tirhisa fame kumbe u tirhisa mali ku koka munhu luya mi swi vonaka ku ri wa yi lava mali leyi na swin'wana na swin'wana swi va swi ri abusive sweleswo hi ndlela leyo ku ba munhu ku khomakhoma na swin'wana na swin'wana swi va swi nga tshamisekanga na makatla most celebrities a va koti ku dilana na issue ya ku va makatla kumbe pride leyi u va ka u yi kuma hikuva u celebrate-iwa hi vanhu vo tala u tikuma u tirhisa matimba na le kaya munhu wa xisati kaya ka vana va wena u va u ri rude a hi veneni na rirhandzu hi komba rirhandzu hi titsongahata hi kota na ku va hi yingisela vanhu va xisati va fanela ku va va yingiseriwa na vona a hi va yingiseleni hi yingisela na vana va hina loko ku va na ti-conflicts kumbe ngopfungopfu loko i titwa ku a wa ha swi koti kumbe switwi swa n'wina swi fambile mi nga fosteli mahati kuma mi ri swin'we hikuva sweswe swi ta resulta ka ku va mi vavisana swi hetelela laha swi fikaku laha swi nga ha tsakiseki loko u dumini hambi u ri na matimba njhani u nga ti byeli ku ri wena
u ta hetelela u kume munhu un'wana na un'wana evuton'wini. Munhu u fanele u kota ku ti vulavurisela mi twana, loko mi nga twananga a mi twananga. Na a woman's no yi fanele yi tshama yi ri no. Loko n'wansati a ala xo karhi u arile, hi nga tirhiseni matimba ya mali. Kumbe van'wanyani mi endla leswiya swo loko munhu a pfumala xo karhi mu n'wi endlela kasi mi le ku n'wi kokeni ka ku va mi kota ku va mu n'wi tirhisa hi ndlela leyo. Swi va swi nga sasekanga. Tanihi maAfrika-Dzonga a hi veni ni nyandza yin'we hi lwisana na mhaka leyiwani. Vamanana lava xanisiwaka eAfrika-Dzonga a va xanisiwi va ri enhoveni, va xanisiwa va ri emigangeni yo karhi leyi ku nga na varhangeri. Se eka siku ra namuntlha hi vile na nkateko wo burisana na Hosi Nkuzani, va hi byele leswaku xana vona tikweni ra vona loko va tshuka va hlangana na timhangu ta ku xanisiwa ka vamanana kumbe vana va endlisa ku yini. No, ni khensile muhaxi aka nkarhi lowu mi ni nyikaka wona xikan'we na ku xeweta vayingiseri va Munghana Lonene FM. Ni ri Hosi Nkuzana kwala tikweni ra ka Nkuzana. Ni rhandza ku khensa na nkarhi lowu, hi khensa na n'wina loko mi ti nyikete ku tshinela hi vulavurisana, hi kombisana hi timhaka ta 16 days of no violence eka vaxisati ni vana. Tanihiloko mhaka leyi yi ri yona leyi sweswi yi nga xiphiqo lexikulu, yi ri yona leyi sweswi hi nga ku voneni yi kha yi teka vutomi hi ku hambanahambana kusuka eka vana ni le ka lavakulu. Muhaxi mi nge ni vula ku ri swiphiqo leswi tanihiloko hi kha hi hanya kwala tikweni kwala ka Nkuzana, ni nge vuli ni ku a swi kona, swi kona. Hi nga va ho va na nkateko wa ku va hi nga se hlangana na swona se timhaka ti bihile. Loko hi tshuka hi hlangane na swona la ka Nkuzana, hi va na nkateko wa ku hlangana na swona. Van'wani va tsemeka nhlana, ti nga va ti next door, ti nga va ti family members, va ya eka tindhuna, va ya eka timembara ta council, va ta eka mina tanihi hosi ya vona, va fika va hi ripotela. Loko hi ripoteriwa ti-case ta muxaka lowu, hi va hi nga rivalangi ku ri hi hanya a South Africa, hi famba hi nawu, kambe na byona vuhosi lebyi byi famba na nawu wa South Africa. Laha hi fikaku hi languta ku ri sweswi xiyimo xa case xi le ka muxaka wihi. Loko hi kuma ku swi bihile, ku na nghozi, ku vavisaniwile kumbe ku halaka ngati, hi va hi nga ha ri na ndlela yin'wani handle ka ku yi monitara ku yi ya anawini, yi ya ripotiwa maphoriseni, yi ta kota ku ya fika aka magistrate. Mhaka leyi hi tsakaku na ku twisisa ku hi va hi swi kotile ku vutomi byi ya mahlweni hi loko va fika va ripota laha mi kumaku ku kumbe tatana u karhatana na ndyangu ku nga nsati, laha mi kumaku ku i kona manana i tikisela vana, i kona tatana i tikisela vana, i kona wa ka manana i tikisela nuna ku nga n'winyi wa ndyangu. Kwalaho ha swi kota muhaxi ku va kombela hi va vitana aka huvo ya tiko leyi hi sengisaka kona milandzu. Hi fika hi landzelela, hi vulavurisana na vona, hi ku va kombisa ku ri emahlweni ku na nghozi leyikulu leyi taka, hi ku va kombisa ku ku na nawu loko munhu a nga landzeleli a nga tikuma nawu wu kha wu a nga langutana na ku chajiwa kusuka enawini eka magistrate. Munhu wa khomiwa a famba malembe, leswi naswona swi nga na switandzhaku swa ku khomiwa kakwe endyangwini swi sala swi nga ha fambi. Muhaxi a hi hlayiseni vana, hikuva vana hi vona hi vulavulaka hi future, hi vona hi vulavulaka hi tiko ra mundzuku. N'wana loko a ri ntsongo a hi swi tivi leswaku mani hi ta kuma hi kha hi dlaya ti-president leta ti ta yisa tiko mahlweni, hi kha hi dlaya vadokodela lava a va ta hlongola mavabyi lama hi karhataka tikweni. So hi marito malamo hi ri a ku vi na kurhula hi minkarhi hinkwayo. Hi inkomo muhaxi. Eminkarhini ya ku tala loko ku ri na munhu wo karhi a nga ku xanisiweni emugangeni, tanihi va makhelwani kumbe vaakelani, hi va hi ka hi tiva mhaka leyi, kambe hi tibyela leswaku a swi lavi hina. Hi rivala leswaku mundzuku ka siku swi ta lava hina.
xana loko hi vona munhu a ri ku xanisiweni tanihi vamakhelwani hi endla yini hi swona ke? Ku na timhangu to hlaya leti ti nga humelela mi nge hi nyika xikombiso hi mhangu yin'we leyi nga humelela malembe mambirhi ku ya endzhaku hi lembe ra 2020 leyi emugangeni wa ka Makhuva ku ve na xivilelo kumbe complaint leyi nga yi amukela hi ri maphorisa laha wa xinuna a nga kumeka a dlaya nsati. Loko a dlaye nsati ivi a tsutsuma na yena a ya teka ntambu a ti boha, loko se yi ta yi ta mangariwa laha emaphoriseni ivi hi ya kuma ku n'wansati i lovile na n'wanuna i lovile. Kambe loko se hi ya landzelerisa vaakatiko va sungule ku lava ta kombisa ku i khale vanhu lavambirhi va ri karhi va holova and va tshama va karhi va swi tiva ku lowu wa xinuna loko o ze a ya nwa byala loko a vuya i vuyela ku lava ta holovisa saka. Now loko se hi fike aka xiyimo lexi hi laha mi kumaka vaakatiko ka loyi a nga ri ki na vutivi i ya hetelela a langusa hi tlhelo ra xiphorisa ku maphorisa va le ku endleni ka yini na, kambe swi endla ingaku va ku ri na ku hluleka ku ri hava ku hluleka. Mudlayi lonkulu hi loyi a nga ku voneni ka swilo leswi nga ku humeleleni, hi loyi a nga ku voneni ka munhu loyi a nga ku xanisiweni a nga humeleki a rivaleni. Se lexi lava ku la ta hlohlotela vaakatiko kumbe ku tsundzuxa vatswari swona i timhaka ta ku va nga tshami hi ku langusa xiyimo xa ku va va hleketelela vanhu van'wana vona vinyi va nga swi hleketeleli. Lexi endlaku hi za hi vula leswi i timhaka ta ku mina ku kuma ku munhu a karhi a xanisiwa a biwa a nga humeli a rivaleni hikuva a kha a hleketa ku loko no famba ni ya tshama kwini ni munhu kulukumba. A hi timhaka ta ku famba la mhaka yikulukumba hi swi tiveni ku ri ku munhu a mangala madzolonga ku ya hi rimbewu kumbe ku xanisiwa ka yena i ku i lava xitshunxo. Hi na tindlela to tala leti hi pfunaka vanhu tanihi maphorisa. Lexi xo sungula hi nga ta xi vula ka munhu loyi a xanisiwaka loko a humela a rivaleni hi kota ku va hi nghena hi lavisisa hi ri maphorisa ku ku le ku endlekeni ka yini, ivi loko se hi ta va hi kumisise xivangelonkulu lexi endlaka ku va ku ri hava kurhula emutini kumbe ku biwa n'wansati kumbe ku biwa n'wanuna, ha swi kota ku hi hetelela hi va tsundzuxa ku va endla xilo lexi hi xi vitanaka i protection order. Protection order yi bumabumeriwa hi hina tanihi maphorisa kambe yi heta yi tiyisisiwa aka magistrate, ivi ke hi ya kota ku nyika munhu loyi a nga ku xaniseni ka munhu un'wana a tshama a karhi a swi tiva ku a nga na mfanelo yo va a xanisa munhu. Xi va xi karhi xi pfuna swinene kambe mi kuma ku aka vanhu vakulukumba va hetelela va tsandzeka ku va va amukela swiyimo sweswo. Tanihi xipano xa documentary eka Munghana Lonene FM hi vile na nkateko wa ku burisana na wun'wana wa vaxanisi loyi a nga hela a dlaye nghamu yakwe kambe loyi sweswi a nga cinca a nga munhu loyi a hanyaka vutomi lebyi amukeriwaka hi mani na mani emugangeni. Yena i Robert Mathonsi. A hi tweni xitori xakwe. Hi mina Robert Mathonsi ni kumeka kwala eTzanini Mariveni A because ku na Mariveni A na B. Mina ni ta rhandza ku mi byela leswi landzelaka. Mina ndzi ni wela ka mhaka ya yona leyi ya ku va ni va ka an abusive relationship in a way ya ku rhandza ra mina ni ku ha sungula a swi ri kahle ngopfu ma swi tiva kun'wana na kun'wana ku swa swona swi va kahle mara swi swa onhaka laha ka ku nsati wa mina a ku i kombela ku nghena xikolo eTF. Mina by then a ni tirha eLibowakhomo ni tirha va ti-members of parliament a hi tshama Bendu. Then first year a ku ri 2000 a pasa, second year 2001 ivi a sungula timhaka ta ku loko ni ya xikolweni ni fanekele ni fona before, so nkarhi wo tani loko ni fona a ku ri timhaka ta ku i le xikolweni ni ku hlayeni so na timhaka ta kumeka loko hi ya endlwini a se a cincini a ni byela ku ri hi fanekele hi nga ha tirhisa swisirheleri loko ni vutisa ku hi mhaka yini a nga na reason ya ku twala mara at the end of the day i gqinisi kun'wana a ni byela ku ri yehe a nga ha ni rhandzi. Loko ni vutisa ku why i ku a wa ni rhandzi a ku ka mina nonho no karhala no i karhi leyi ni byeli ku ri next time loko ni ya hlangana na munhu un'wana ni nga ha repeat the very same mistake. N'wana wa vanhu ivi a vula ku ri no a xi kona lexi ni nga xi endla mara rhandza hina ri va ri continue ri ya mahlweni mara hi mhaka ku va mina ni n'wi rhandza ni ti byele ku kumbexana swi ta hela kasi I didn't know ku leswi taku i swikulu. Ivi ehenhla ka sweswo loko i karhi hi rhandzana ku ya ka humelela mhaka ku ni ya swi discover ku ri i kume extra affair, ivi ehenhla ka sweswo ni dina ni swi kumini na munhu loyi a rhandzaka na yena hi mhaka ku va ni swi kume xihenhla ni kumeka ni humesa xibamu hi kwata ni endla addiction kwala na kwala ivi ni duvula ivi n'wansati lowa mina a lova. So leswi ni zama ku vula ku ri munhu un'wana na un'wana i deserve ku hanya la misaveni. Mina leswi ni nga swi endla ni teke a stupid decision hikuva ni kwatini a swi vuli ku munhu a kwatini faneke a teka decision ta ku ti nga ri kahle ti ni end up ti ni veka ejele laha ni nga tshama malembe ya ku ringana 17 years mara a va nyike life sentence of which I was supposed to stay for 25 years mara hi mhaka ku va
ni fike ejele ni nga join swa gangsterism to khoma kahle ni ya xikolweni ni kumeka ni huma after saving 17 years mara lexi ni nga xi endla na ha ri jele ni ve ni kombela ti-social worker ta le prison ni ku no man me ni joyini ene ni joyile vanhu lava vo karhi ni kombela ku ri mi ni arrangela ku ri ni ya hlangana na vatswari va nsati wa mehe va ku u lava ta endla ni ku ni nga ta kombela sorry because me n'wini ni ti rivalerini ni kombela xikwembu ku xi ni rivalele se ni xota ntsena ku ni ya kombela sorry ka valavaya ivi ti-social worker ti ku no it's fine mara wa swi tiva ku ni ku kombela ka munhu ku ri na yes na no ni ku ni swi tiva as long me ni ta va ni va byele leswi ni va byelaka so ni ta va right ivi hi mpela va ya endla ti-arrangement teto va ni teka ni ri North West ni ya Polokwane ni hlangana na voho ni kombela ku rivaleriwa session ya koho it was very much quick because vanhu lava va teka mehe va ku no wa twa ku ini xo sungula hi khensa ku va u ti hluphini ku ri u ta kombela ku rivaleriwa ha swi tiva ku u kule kahle ku va ku sweswi u nga hlangana swoho i hlangana na swoho ene n'wana wa yena a nge hi vuyi lexi hina hi onelaka xoho hi xoho i ku sirhela na nsati wa wehe a ri na tombstone loko u tshuka u kume mali tano ta endla tombstone ku kombeta ku ri hina hi ku rivalerina na problem ivi eka nkarhi wolowo va vhe va byela lava ama-social va ku no swi possible hi ku munhu loyi n'wi rivaleni mi vhe mi humesana a ni hava swi tivo so ivi va ku no ku na leswi faneke swi landzeleriwa hi tsala report hi yisa ndzhaku swi ku taniya of which impela swi va tani na sweswi ni vulavula relationship ya mehe between voho na mehe yi kahle ngopfu n'wana mehe wa mufana i tshama kwale ka voho i vhakachela ka mehe a ku na problem so ni zama ku vula ku ri vutomi loko u hanya u ri na swiphiqo vulavula na vanhu vo karhi hayi byela misava hinkwayo byela vanhu lava vona ku va nga ku pfuna like mehe sweswi hi ku ni hlangana na swilo leswi ni nga hlangana na swona munhu un'wana na un'wana loko u ta ka mehe a lava ta pfuniwa hi this kind of things I'm here and I'm happy na le xikolweni ni fanele ni endla ti-motivation ku pfuneta swa ti-crime awareness hi ni fika ni motivate ni byela ku ri vutomi bya le jele byi so I'm ready guys anytime is tea time loyi a kumeka a lava ku va a pfuniwa a nga hlanganisa na mina ka nomboro ya 082 35 33 785. vanhu va xisati i vanhu va ku tiyisela swinene lava khomaka mukwana hi laha u xekaka ha kona ku fikela laha va xanisiwaka va xanisiwa va twa swi nga ri nchumu va twa onge hi byona vutomi bya kona a hi tweni wun'wanyana wa vaxanisiwa leswi a nga xanisekisa xiswona. Mina hi mina xikala vito tanihiloko a ri ka 16 days ya ku lwisana ka ku xanisiwa ka vavasati na vana lava ku mi xerhela swintsongo hi vutomi bya mina lebyi ni nga byi hanya malembe ndzhaku a ni ri ka relationship ya mina a yi ri kahle na munhu wa mina mara problem yi fiki va na problem loko se hi sungula ku ya ka vona va fika va ni judge ku na tonga yini va langutela hansi ni rhandza ngopfu vafana mara hi mhaka ku a ha ni rhandza a ha ku hlangana a ni yimelela like loko va vula swin'wana a ka nge endli sweswo loko va vula swin'wana a ka nge endli sweswo so hi decide ku hlantswa hina hi ya tshama Joni a Pitori and then hi ya tshama Pitori mara swilo swi vuye swi cinca loko nkarhi wu kha wu famba so a sungula ku cheat mina a ni ri faithful ka yena like a ni nga cheat a ni n'wi rhandza swinene mara yena a sungula ku cheat okay a nga ni endli nchumu by that time loko no n'wi vutisa hi solver swi hela mara mina ni twa nga ku hi byo vutomi bya kona ku loko a za a pfumela ku solver swi ri sharp problem yi ta va kona laha so a teka ti-girlfriend a ti tisa laha mina ni va ku ni ri kona loko a ti tisa laha ni va ku ni ri kona a swi ni vavisa swinene mara ni ri hava matimba ku endla nchumu ende ni nga swi tivi ku why a ni fanele ni nga movi na ti tshamela ndhawini ya mina cause a ni ta swi afford-a ku ti lavela ndhawu ya mina ni tshama kona mara a ni twa ingaku hi byona vutomi bya kona okay swi ni vavisini loko a hamba ni vuyisela vanhu mara a swi ni vavisangi ku fana na leswi senyaku ka swona sweswi u vuye a sungula ku loko a vuya late ni vutisa ku kasi why u vuya late a sungula ku ni ba na chava ku biwa swinene le ka hina vasambi va ni ba va swi tiva ku na chava a ni rhamba ku n'wi fonela ni n'wi byela mina na biwa mara va ni tekela hansi va ni nyadza wena u dlaya hi xexi xo tshama u kha u nyenyela a wu le ku biweni wena okay ni report-a ku na biwa a wu le ku biweni wena so ni degina a ni tolovela vutomi byebyiyako swi ri loko munhu a ri ka relationship u fanele a biwa ni hanya mi kha mi tiva ku swi normal ku munhu wa biwa munhu wa vuyiseriwa girlfriend yin'wani munhu like loko a vulavula wa miyetiwa wa xawutiwa na hanya na vutomi byebyiya miehleketo ya mina yi ni byelaka swi ri vutomi bya kona hi byona bya ku munhu u fanele a hanyisa xixiyani
siku rin'wana a vuya navusiku. Loko a vuya navusiku a fika a ku mina ni twa ingaku mina na wena hi nge hanyisani, so ni kombela ku hi hambana, ni kombela ku paka vusiku byebyi u famba. Loko a nga byela nkarhi na nhlekani a ni na problem na ku paka mina a ku famba. Okay, a ri serious, a chavisa no chavisa. Ni fonela munghana wa mina a request a ta ni pick up. Loko a ta ni pick up hi la se ni nga huma ka mufana luya. Loko se ni ta ni huma ka mufana luya a ni lavalava gina a nga ri kumi cause ni vuye ni vuyela Limpopo. Loko ni vuyela Limpopo ni fika ni kuma boyfriend yin'wana a ni ti byele ku se ni move on, mara mistake leyi ni nga yi endla ni move on ni nga holangi ka leswiya a ni ri ka swona. Ni kuma relationship yin'wanyana kasi u swi tivi luya ku se ni na munhu un'wanyana ene munhu luya u ni treat-a better ka leswi a swi endlisa swona. Organizer a vuya Limpopo, u tshama Limpopo mara hayi sayiti ra laha ni tshamaka kona. A vuya mina na munhu wa mina lowun'wana a ni n'wi kumini a ku nga laha hi kona, se loko hi vuya u fika a ni dropa. Loko a ni dropa laha ni tshama kona a hundza, kasi u ta fika a hlangana na luya a ni ba le Pitori. A fika a hlangana a fika a n'wi pfala ku he munhu wa wena u delela ngopfu, a nga voni leswaku ni endlile. Se luya hikuva a nga ri na information yo helela a ku okay it's fine, ni kombela hi famba hi ya laha a nga kona u ya vulavula na yena, kumbexana loko n'wi byi mahlweni ka mina a nge he ku deleli. Okay well va vuyi va ta laha mina a ni ri kona va ri two, va ri two. A fika a sungula ku niba luya, a sungula ku niba emahlweni ka luya un'wanyana. A niba and a ni ba hi swilo swo vavisa hi leswiya swa xikongomelo xa ku lava ku dlaya. Okay, a ku ri na vanhu va ka hina lava fitaka ku va nga va vatswari vo hahani vo kokwani, loko va huma va zama ku n'wi khoma ku mi nge ni khomi u delela ngopfu n'wana loyi. Like a ni ba a ni vavisa, ni nga xava na ti-picture na wena mi kota ku swi vona ku situation yi vuye yi fika kwini. A ku tlhela na hina va yisa police station, loko ni tlhela hi yisa police station, na police station va fika ku hi ta fonela. Na namuntlha na sweswi a va zangi va ni fonela. Ni twa ingaku a ni khomekangi kahle hi leswi va nga ni khomisa swona police station cause situation leyi ni nga ka yona, and munhu loyi a nga neighbor i munhu loyi na sweswi a ha threaten-aka vutomi bya mina ku ni ta ku dlaya, ni ta dlaya va ka n'wina, ni ta hisa ka n'wina. So a ni ta ku loko na munhu out there a nga na problem yo fana na ya mina a byeli van'wana lava nga kusuhi na yena lava nga ta n'wi yingisela, cause ka tifamily a hi vanhu hinkwavo lava nga ta hi yingisela ku na biwa. Phela ku na ku abuse-iwa hi ku biwa physical, ku na ku abuse-iwa moya emotional. U swi twa ku munhu loyi a nga nivi mara endlelo ra yena u le ku ni hlukumezeni, like u wiseriwa n'wansati na huku n'wansati u byela huku ni kumiwa better than wena u abuse-iwa leswaku a swi swi ku laviseni ka moya. So a ni ta ku especially na vo sesi ku na vo sesi vo talo out there like va le ku abuse-iweni a va vulavuli swona, and a ku na leswi va swi endlaka. Ma vona swantswa u fana na mina u ya u zama leswi u nga swi zama a police station va fika va ku rejecta, but u va u zame something cause at the end of the day mi ta gina mi fa. Mi ta fela mitini ya vanhu kumbe mi ta fela kwale va nga ta va mi kumi kona hi ku tsandzeka ku tivulavulela. Nkarhi wun'wani mi ta kuma ku a hi abuse-iwi hi vafana, swi kona ku munhu a abuse-iwa ka family ku nga ri boyfriend kumbe ku nga ri nuna, mara mi kuma ku kwala ka family mi kuma ku ni tshama ka hina ku na munhu un'wana abuser emotional, mara ha chava ku vula, hi chava ku hlekiwa ko tala. Un'wani ku na ni na munghana mina sweswi u le ka abusive relationship a ri peli a nga biwangi. Wa tirha munghana wa mina va n'wi tekela mali every month a nga la ku vulavula hi swona, and na loko mi vulavula hi swona mina as friend loko okay u hlekete ku hi endla yini a ku n'wi tshiki u ta cinca. Mane mi byela vavasati ku hava munhu na wun'we la nga ta pfuka a cincile la misaveni. Munhu a nge cinci, loko munhu a ri xigevenga i xigevenga and va ta hi dlaya. So a hi hlayisaneni hi hlayisa na vana va hina, ku na vana vo tala va nga ku repiweni out there hikuva hina va mhana ka vona hi nga ri na mhaka na vona. So a hi hlayiseni vana va hina na hina hi tekela nhlokweni loko munhu a ku ni ta ku dlaya swi tiveni ku ta ku dlaya. Vito ra mina hi mina Nozipho Nzikula, munhu wa xisati wa ku tirhana na swa ku lwisana na ku xaniseka ka vamanana na vana. Ma vona loko swi ta ka vanhu va xisati lava ku va le hansi ka ntshikelelo, me ni wun'we wa voho wa ku me lucky enough a ni ngo biwa hi mavoko, mara emotionally financially otherwise a ni ri na ntshikelelo. Mara ku na lava va ku munhu i biwa a za susiwa matinyo, nkarhi n'wana u vona n'wana wa wehe a rheyipiwa mara u nga lavi ku vula okay bava va ta n'wi khoma, mpupu wu ta pfaleleka hi nge he swi kumi swakudya. Me na vula sweswi ku la ku nga na nkingha na ndlela hi koho. Yima wansati
a ni pfumeli meku swi nga endleka u etlela u nga dyanga u hanyile before you were born munhu loyi u ngo i ku nyika swakudya a nga ri kona mara u hanyile a za ku kuma i yini lexi nga tsandzekaka ku ri na loko a nga ri kona u ya mahlweni a hi hlayiseni vana va hina na n'we vini it's your own responsibility ku va u ti hlayisa wa swi vona ku swi lava u ti-protecta u suka ka xiyimo lexi u nga le ka xo mara a wu suki tiya nhlana before u fa some are not lucky enough ku va va hanya so that they can tell the side of their story a va kona namuntlha hi ntshikelelo wolowo leswi we a wu ku u lava ku balekela sweswi vana va we va nge hi xikumi xikho kumbe we na we u nge hi xikumi xinju mara a wu ta va u swi siverile sweswo loko a wu balekile u suka ka xiyimo lexi u nga ka xona move before it's too late. Xana i ncini lexi hi fanele ku xi endla tanihi rixaka tanihi Afrika-Dzonga ku va hi papalata ku xanisiwa ka vamanana? Vavasati maybe hi dyondzisiwe ku tiyisela na leswi nga tiyisekeki. I always say ku vavanuna they love themselves. Men love themselves and they'll always choose themselves. Vavanuna they will choose themselves regardless of the circumstances. Loko u ri wansati u tikuma u xaniseka and u karhi u chava ku ya police station, work out an exit strategy. Mara that strategy xi nga vi long enough ku ta tikuma so u file ka muxadi walowo kumbe ka relationship yaleyo. Va tele lava va nga fela ndzeni ka ti-relationship hi mhaka ku va ha lava ku tiyisela. Va tele lava va nga lahlekeriwa hi swa ku tala hikuva ha lava ku tiyisela. But a person mina ni tshemba ku work on your exit strategy. Exit as long as wa hanya u ri na mavoko mambirhi va ri ntirho wo chava mavoko. Loko wo kota ku u ti hanyisa wun'wini hi mavoko ya wena u ta swi kota ku huma ka relationship yaleyo. Ku na ti-group ta ku tala leti nga formiwa in South Africa and across the world that supports women that have been abused. Tap into those platforms. Kuma ku pfuneka ka vanhu va ku fana na valava ku kota ku ti tirhela u kota ku kuma support na wehe ku huma ka relationship u nga dependi ka relationship u tshama hi mhaka ku u lava xinkwa leswi u nga ta dyisiwa swona u lava ku hlayiseriwa vana. Get out of that relationship before you can even die or before you can even lose yourself. Kuna van'wanyana va ku they cannot hold or they cannot control their anger. And the only way they think is to eliminate or ku va va ku dlaya loko ri wa xisati. Na va xisati van'wanyana va swi endla swa ku fana na sweswo kuma ku nuna u n'wi chiterile or boyfriend u n'wi chiterile a hetelela a n'wi dlaya. Ku va u dlaya munhu it is not the solution. Loko u n'wi tshika hanya na yi ta mahlweni na u ta mahlweni na u nge yi jele hikuva la South Africa ku na punishment for killing someone. What I can say i ku ti tiviwe n'wini, learn to manage your anger. Learn ku va u ti hlayisa wun'wini engqondweni ku u swi tiva ku if a situation does not suit you, walk away. We need to restructure ourselves. We need to regroup as a nation. Kuna swa ku tala leswi hi nga ta swi endla hi fanele hi sungula. We're not saying also ku loko munhu a ri ka relationship ya ku va a xaniseka i fanele a swi pfumela. We're saying ku people must understand ku who are they. And they must understand ku ti-morals leti hi nga na tona leti hi nga kurisiwa hi tona khale of being black people, those are the ones that needs to be enforced and reinforced again. Hi kota ku swi sivela swa ku fana na leswi. But loko u tikuma u ri ka xiyimo xa ku fana na xexo xa ku u ri ku xanisekeni u nga lolohi ku ya a police station ya report so that justice is done ka swilo swa ku fana na sweswo. Vana va hina a hi va dyondziseni also to respect their own bodies so that they don't find themselves in a situation lava abusiwaka. Na loko va abusiwa va tikuma va ri ka situation yaleyo a va kumi ku pfuneka. You know ku na leswi swi vulaka ku nqondo na yi pfa yi vabya minkarhi yin'wanyana. U kuma ku na a lot of form of abuse in different forms and in different ways. Vana a va koti ku pfuneka, vana a va koti ku pfuneka. Seek psychological help also because even loko u ri ka relationship with partner ra ku treat her with utmost silence. Silence hi ku ya ka yona na hi yo vini. It is abuse in another form. So seek psychological assistance. Kuma ku pfuneka ka ti-social worker, kuma ku pfuneka ka ti-psychologist where they will talk to you to understand yourself ku umani wehe u kota na ku u nga ti open up or u ti pfulela ku va u xaniseka hi vanhu va xinuna kumbe va xisati. A hi va xinuna ntsena lava abusaka vanhu. Na va xisati na vo va na ti-issues leti ti nga koho. It can be psychological, it can be also be physical issues leti ti nga koho leti ti endlaka ku swilo swa ku fana na leswi humelela. Okay, hi swi vonile leswi nga hundza kambe sweswi ni tsakela leswaku hi langutisa mhaka ya ku loko wanuna a ze a teka goza ra ku herisa vutomi bya murhandziwa wakwe kumbe vana a va xanisa hi ndlela yeleyo ku va ku humelele yini u pfuka nampundzu
a ti byela ku namuntlha u lava ku va dlaya kumbe ku va ku ri na le andzhaku swi nga sukela kona hi swintsongo ke. Ku na tindlela to tala leti hi nga ti kombisaka ta ku xanisiwa ka vanhu, kambe ku xanisiwa ka munhu a swo vhe swi sungula ku va namuntlha laha hi ku wa xanisiwa hi n'wi vona a dlayiwile. Ku na tindlela to tala leti humelelaka loko vanhu vambirhi va karhi va tshama swin'we vukatini kumbe endyangwini wun'we va ri nuna na nsati. Mi kuma ku xo sungula loko va holova ku sungula ku va na ku rhuketelana. Loko ni ri n'wanuna ni rhuketela n'wansati ni twa ingaku a ni n'wi byelangi swona. Loko n'wansati a tlhela phinda a endla xihoxo lexi a nga xi endla ku ri ku tolo ni n'wi rhukanile, mi kuma ka a na ha tirhisi ku n'wi rhukana, hi la se ni sungula ku la ta n'wi tshembisa ku ni ta n'wi ba. Swi ya a endla xihoxo lexi a nga xi endla futhi se swi tlulela kun'wana ni hetelela ni ba, mi kuma ku ni ba hi mpama. Loko se munhu a be hi mpama hetelela swi vona ku ingaku munhu loyiwani a nga ha tirhisi mpama loko se munhu loyi a endla xihoxo. Hi la se mi kuma ku i ya tirhisa matimba kumbe a tirhisa swibakele kumbe a tirhisa swin'wana na swin'wana leswi a vonaka ingaku yehe n'winyi i ta hetelela a va a enetisekile hikuva a tirhise switirhisiwa swoleswo. Vito ni Thandiwa ka Mageza, ni tirha eka xiyenge xa National Prosecuting Authority ehansi ka unit leyi hi vitanaka SOCA ku nga Sexual Offences and Community Affairs. Ni un'wana wa ti-manager ta Thuthuzela Care Center leyi kumekaka eGapana kwala Limpopo. Sweswi kusukela hi ti 25 ta November ku fika hi ti 10 ta December hi ta va hi langutane ni mhaka leyi ya 16 days of activism no violence against women and children, leyi eka yoho hi nga ta hi ya langutana ni ku xanisiwa ka vana, ku xanisiwa ka vamanana, ku pfinyiwa, timhaka ta ku va vanhu va lwa madzolonga emindyangwini ni timhaka ta ku va vanhu va tlhakisiwa. Eka toho ti Thuthuzela Care Center leswi hi swi tirhaka hi tirha yini na? Vanhu loko va kumeka va pfinyiwile ku nga va kwihi na kwihi enhoveni yihi na yihi va amukeleka eka ti Thuthuzela Care Centers ta hina, hikuva hina ti-service leti hi va nyikaka toho. I yini service leti hi ti renderaka eka Thuthuzela Care Center? Ku na mhaka ya ku va hi ku nyika ti-counselling. Thuthuzela Care Center hi laha hi kambelaka koho ngopfu eka vanhu lava nga pfinyiwa, hi ku eku pfinyiweni ku na swo tala swi humelelaka, vanhu va sala na mavabyi eku pfinyiweni. Kwala ka ti Thuthuzela hi na ti-forensic nurse leti hi tirhaka na tona leti ti va ku ti kambela. Hi vulavula ni hi madzolonga emindyangwini, ku na vanhu va va ku va xanisiwa more especially vanhu va xisati lava biwaka emindyangwini ya vona. Se ma amukeleka loko eka ti Thuthuzela Care Center ku va mi ta kuma ti-counselling. Hi va hi tlha hi endla na ti-joint session leti hi kota ku va hi tswalela lava va ku va mi xanisa mapapila mi ta hlangana na voho hi kota ku va hi vulavurisana. Loko ku va hi mi rifera etimhakeni ta tikhoto ta le kusuhi laha mi ya ku mi ya endla protection koho eka tikhoto leti nga koho ekusuhi na n'wina. Xin'wana lexi hi xi endlaka eka ti Thuthuzela Care Center i timhaka ta ku va hi landzelerisa loko munhu a pfinyiwile, hikuva eka Thuthuzela Care Center loko u fika hina leswi hi swi vulavulaka hi swi vitanaka collection of evidence. Kwala loko hi collectile vumbhoni lebyi hi byi lavaka hi va hi ku landzelerisa hi medication, hi ku eku pfinyiweni ku na ku sala ka mavabyi, ku na ku va munhu nkarhi wun'wana a va a vavisekile emiehleketweni, ku ni ku va munhu nkarhi wun'wana na miri wa yehe physically a va a vavisiwile. Hi yo mhaka hi kota ku operate hi ri eswibedhlele. Sweswi loko hi karhi hi sungula eka pfhumba leri ra 16 days of activism hi hlohlotela vanhu hinkwavo hi nga miyeli, hi nga fi emindyangwini, hi nga fi hi vabya eka leswi hi hlanganaka na swo hi va ku hi hluphiwa hi swona. A hi yeneni hi ya ripota eti-case leti hinkwato eti-police station ta le kusuhi kumbe mi ta kwalaha ka ti Thuthuzela ta le kusuhi na n'we, hikuva mi ta kota ku va mi pfuneka, mi va mi kota ku va eti-case ta n'we ti yisiwa etikhoto, ku va evulawuri kumbe vululami byi endla leswi byi faneleke byi endla swona. Mhaka yin'wana lava ku hlohlotele vanhu i ku ri a hi ripotele ti-case ta ti-rape, ngopfu ti-rape ku nga se hela 72 hours. 72 hours ni vulavula hi masiku manharhu, hikuva loko u tshama na yo case leyi yi endla ku va nkarhi wun'wana yi nga ha koti ku tirheka. Leswi swi endla ku loko fika khoto a va ha ri na vumbhoni byo khomeka, va ya endla leswi va nge va relaya eka oral evidence. Se namuntlha ni ri kona namuntlha emahlweni ka n'wehe ni ri a hi ti-ripoteni ti-case leti hi nga miyeli hi toho. Loko hi ha kongomana futhi na ro pfhumba leri ra 16 days a ni ta ku na n'we va makhelwana loko mi tiva ku ri en'wana wa le next door wa pfinyiwa a hi vuleni hi nga miyeli hi swona, hikuva lexi dyaka enkava wa wena mi ri ku xi ta dyiwa makwenu, lexi dyaka wa makwenu mi ri ku xi ta vuya eka wena. So na mi hlohlotela namuntlha loko hi ya ta va hi ya ri sungula hi ya ripota emihlovo leyi hinkwayo ya ti-case. Ku na mhaka yin'wana na yo hi hlanganaka na yo yi nga mhaka ya
trafficking in person ku nga ku tlhakisiwa ku na vana vo tala va tlhakisiwaku vana lava tlhakisiwa va suka va ya vekiwa etindhawini to karhi van'wana va ya endliwe tingwavava ku nga ti-prostitute van'wana va yisiwe emasin'wini va ya tirha van'wana va tekiwa va ya vekiwa etindhawini leti va nga ha ku tiveki ku ekaya hi le kwini hi laha mi kuma ku hi hlangana na ku va vavasati vo tala eka tindhawu teleto va kumeka va xanisiwa xikan'we ni vana vo tala va kona mintlhanu vulavulaka va tirha emapurasini lava nga lo tlhakisiwa i ku xanisiwa ka vana loko namuntlha loko hi ha ta sungula 16 days hi ya sivela emhaka yo fana ni leyi loko en'wana hi nga n'wi voni a hi yineni police station hi ya ripota ku en'wana a nga kona ekaya va kote ku emaphorisa va landzelerisa hi ku u nga tshama na swona kasi en'wana i rhwariwile i ya endliwe prostitute van'wana va crossisiwe tiboda va ya nyikiwe mintirho leyi a va nga fanelangi ku va va yi endla van'wana vana va hi va fambisiwa va ya xavise ti-drugs kun'wana ekule laha hi nga ku tiveki se kwalaho ka sweswo loko hi ha sungule pfhumba leri na ha vula nakambe a hi yeneni hi ya ripote tikhayisi ta mihlovo wolowo madzolonga emindyangwini ku na vanhu va lwaka emindyangwini ku nga vatswari ngopfu leswi affectaku vana vana va dina va nga ha teki kahle exikolweni vana va nga ha concentrate eka tidyondzo ta vona hi madzolonga lawa ya humelelaka ekaya swi nga va swi khosiwa hi mhani kumbe swi khosiwa hi papa mara eka sweswo na swo ni ri hi nga miyeli na swona a hi yeneni mahlweni hi ya tiripota tikhayisi ta mihlovo lowu a hi hinkwavo vavanuna lava xanisaka vamanana eAfrika-Dzonga nakona va ringeta hi tindlela hinkwato ku va sivela ku xanisiwa ka vamanana na vana se xivutiso i ku xana ku xanisiwa ka vana na vamanana eAfrika-Dzonga hi nga swi sivela njhani ku na tindlela to tala ngopfu leti hi nga ti tirhisaka ku lwisana na madzolonga ku ya hi rimbewu loko ha langutisana na masiku lama ya 16 mhaka yikulukumbana i ku va vaakatiko va humela erivaleni a swi bohi ku va ku ri yena munhu loyi a nga ku xanisiweni ku va a mangala na makhelwana loko a karhi a swi vona ku makhelwana wa yena i le ku xanisiweni a va ti va ta mangala a swi bohi ku loko munhu a mangala nandzu a ti vula vito ku na tindlela to tala leti vanhu va nga ti tirhisaka ku va va hi kuma aka tona loko ri ku munhu a vona ku wa chava ku ta police station va nga hi fonela ivi va vula ku hi xikala vito kambe le ka makhelwana wa mina ku hava kurhula ni kombela ku maphorisa mi nghenelela tanihi maphorisa hi na maphorisa lama nga trainiwa lava tivaka ku interviewa vanhu lava va ku va ri ka xiyimo lexi xa ku xanisiwa hi madzolonga ku ya hi rimbewu lava nga ta kota ku va fika va nghenelela hi ri maphorisa ha swi kota ku va hi endla statement on behalf of complainant kumbexana munhu loyi a nga swi laveki ku va a humela erivaleni hi teka dokete hi yisa aka magistrate la magistrate va nga ta kota ku va va fika va teka xiboho ku ya hi leswi nandzu wu nga ta va wu ri hi xiswona eka nkarhi wa sweswi a hi tweni xitsundzuxo kumbe switsundzuxo kusuka eka loyi a nga na ntokoto hi tlhelo ra ku xanisa vaxisati loyi hi nga burisana na yena loyi ku nga Robert Mathonsi a hi tweni xitsundzuxo xakwe loko ko va ku ri na munhu loyi a nga le ku xaniseni ka munhu un'wanyana especially from suka vavanuna a ni ta n'wi tsundzuxa leswi landzelaka n'wana mhani tshiketa ku endla sweswo u swi endlaka hi mhaka ku ri munhu loyi u n'wi xanisaka hi loyi i ngo wa n'wi rhandza and eku veni u n'wi rhandza a wu na right ya ku twanga ku wa n'wi owna munhu loyi i kwalani na wena ku va ni mi ri na rirhandzu swin'we rirhandzu ha ra wena u ri wexe i ra n'we mi ri vambirhi that is why loko ku ri na something leyi mi fanele mi yi endla kaya mi tshama swin'we na nsati wa wena mi yi solve rather than ku ri wena i teka nsati loyi u n'wi endla toolbox i n'wi kumbe punching bag i tshama eka n'wi bukutela kumbe ku n'wi karata i n'wi abuse hi marito kumbe physically so a ni ta ku advise ku ri tshika kambe wena ku ri na problem i vona nga ku problem ya wena a wu koti ku yi solve na nsati wa wena lava vanhu lava va nga na professional va kota ku pfuna because u ta heleta u ri jele and wena ku advice ejele u ngo vona mehe sweswi ni vuyini ni nga na xivati it's not because me a ni lo tlhariha ngopfu swilo leswi humelaka le ndzeni ka jele bisuku na hlekani a swi tshamisekanga n'wana mani swi nga endleka wo swi vona hi siku rin'we i wa titiva le nga ha pfuki so ni zama ku vula ku ri ena ni ku chavisela because it's hard in there ku na vanhu lava va vitanaka gangsterism so loko u kumeka u va u nghena jele u nga twisisi ku wehe hi wehe mani i lava yini vuton'wini swi nga dina u hanya malembe yo tala u nga vuyi hi mhaka ku ri u ngetele xigwevo xa wena ndzeni ka jele kumbe u hanya hafu ya vutomi bya wena lebyi bya zin'wana u fa because u va u nghenile ka swilo u nga swi twisisi so a ni ta advise munhu un'wana ku ri a tshiketa ku abuse vanhu mhaka ku ri leswi a nga ta hlangana na swona swi nge visa kahle mundzuku bya byi ta va byelela jele ndzi ba mandla ndzi vuyelela eka wena muyingiseri wa Munghana Lonene FM makombandlela loko tsone swa ku tala eka madyambu ya siku ra namuntlha u hi lomba tindleve ku va u yingisela documentary leyi i tlhela u hi lomba matihlo ku va u yi langutisa eka swifambisa mahungu swa hina tanihi Munghana Lonene FM makombandlela ndzi khensa nakambe vafambisi va xitichi
ku va hi nyike nkarhi wa ku va hi lulamisa documentary leyi na ku tshemba leswaku na wena tanihi mingiseri u dyondza swa ku tala eka yona. Ni nga rivala njhani ku khensa muhumelerisi nkulu wa documentary leyiwani loyi ku nga yena Puledi Ruth Maphophe, ni ri xandla ehenhla ka swin'wana xandla, na ku tshemba leswaku muyingiseri u tiphinile kambe ku nga ri ku tiphina ntsena na ku va u dyondze swo karhi eka documentary leyi. A hi hlanganeni eka documentary leyi landzelaka kwala eka Munghana Lonene FM. Makomba ndlela.